Voilà, musidɓe on wonɓe siivude assistance humanitaire d'urgence nokku kala ka wonti ɗon yafoto hande noon gila weeti kuranji ɗin alaka meɗen mamu mais on tient bon néanmoins haray ko urgence molanaɗo heɓuɗen ɗo c'est vrai que haray ɗon kasa on hino photo kunjum ka Facebook uji mais néanmoins musidɓe aray ɗen weltani julɓe Allah ɓen fof ɗe gandiɓe ko saɗi maɓɓe ko tooli ko waɗi adi ko on wonɓe siivude page Mariam Touré journaliste jon hare lan tori yon partage en o video mouradu moƴƴuru andi ton ko fikun ɗo bobo wonde hiɗen andi noon julɓe Allah ɓen buyno suivude feno sayɗo accon hakke ɗo je suis en émission là-bas donc kala musidɓe nokku kala ka wontirɗon lan salmini on na weltani yon moƴƴa lan salmini yon mouradu moƴƴuru hara mi toroto julɓe Allah ɓen fof ɓe partage émission o moƴƴa andi ten ko fikum bobon ɗo wonde haray noon en humpodiray yumma kañum bobon joni yumma jonkun ka meɗen leeluma haray kun ɗo bobon woni ko wujja ka meɗen leeluma bobon ɓe wujji bobon e neɓata heɓa lewru joni gila bobo wujja haray no mapini julɓe Allah ɓe moƴƴa no mapini nene kañum pay kunku moƴƴa jeeya mi notte o nani mi notte o nena jamen émission ni Abelang mi no arali taw musidɓe on wonɓe siivude assistance humanitaire d'urgence nokku kala ka wontirɗon haray ko andintingol on julɓe Allah ɓen fof ino salmina moƴƴa meɗen jarni on kadi ko fota wona e seeɗa aray ko andintingol ɗon nokku kala ka wontirɗon aray dey kumbobon ɗo woni ko wujjaka meɗen leeluma haray noon fi en humpito ko ɓuri ni en humpodiray ɗo e yumma makko yumma kañum bobon ande musidɓe haray kala e mon humpitiɗo fi kumbobon ɓeɗen tori on ballal o windana lan ka washapan andi non la hiɗo humpiti fi o bobo wallidire ha ndaren se yita o bobo haray noon hiɗe noddi ɗo yumma bobo on ka ɓoggol ɗo depuis leeluma yewtide e maɓɓe ɓe makane konno bobo wiyete konno bobo woni ko wujjira anden peɗetete ɗen fi en wawa humpitade fi kum bobo saabu na pigi ɗi no hulɓini hande kam e moƴƴa assalamu aleykum Alaikum salam. nala ton Jam to mi ɗon e jam. andintine men inde mon To jaari so mi wiyete. kon ɓe on to Men balaya leeluma. eyo konno jiyo mon wiyete bobo mon wujja ɗon Ko Hajja Halimatu Diallo. eyo ko duuɓi jelo mari Mo mankini duuɓi tati ɗin lebbi ɗiɗi. Mari 2 ans 3 mois e 10 mois. eyo ko gila onde say o bobo woni ko ɗetta Ko vers 15h 16h ni o ƴetta. honde say Hmm? honde say E dimanche yonte dimanche hande heɓay un mois bi o ƴetta ɗo katande amen ɗo. daga tande mon ɗon o ɗetta Katande amen ɗo o ƴetta ƴettuɗo mo wokka katande amen ɗo ɓay wawata yaltoyde kaɓawo go wawata uddutude bafangal o yaltoya. sifane men kono ɗum feƴƴiri On nanni koye jour samedire tawi ben makko en no yehi ka marché nde ñande ɗo tawi miɗo defude ɗo mi gayni defude tun o ari o inni nene a gayni defude min ni o inni warnelam mi ñama mi waɗanimo mo ñaami wonoy ha e fana o mi looti o inni kan kadi o loototo minni mo awa mi looti mo wonoy ɗon noon ha fana on heewi auto premier ari autoje marché ɗin ɗe ari joni noon pay koye foppo ɓay men gayni soƴƴude pay koye foppo doggi inni no jaɓɓoyade ben maɓɓe tawi ben maɓɓe no yehi ka marché ɓenni wohi ɓe yawde ɓe jaɓɓoyo ben maɓɓe pay koye fuɗɗimo accude o fuɗɗi wullude minni yoɓe habbo mo ɓe yaada e makko yoɓe habbo mo ɓe yaade e makko ɓe tawi ben maɓɓe arali e ngal otowal ɗon nayi ngal ɗon otowal ben maɓɓe ari ɓe yiltiti ha ka ngeru ɗo ɓe pay koye foppo ɓe yiltiti ha ka tande amen ɗo hiɗo fijude ɗo min gayni ñamude min gayni soƴƴude tun mi layɓi miranji ɗin mi naati ka nder suudu
nder ko mi naati ka nder suudu kon taway ko ɗon arɗo ƴettimo wo ƴettimo vers 15h 16h ni hari on to noon koye a pay koye wonduno ko e makko ɗo woni pay koye foppo hari koye ɗo pay koye foppo hari koye ɗo kono ɓe andano bobo yaari landaɗo wo no wiide ko kaari jowonde landaɗo wo no wiide ko kaari jowonde ha men tawi o wonda hay e goto e maɓɓe mi faltaki madame ko holluɗon ko in ɗon otowal gotal ngal ari pay koye yalti ka ɓakour taw si ɓiɗɗo mo gon nattuno ko yalti ka ɓakour ɗon o natutuno par ce que na min tun hay yiimo min foppu min yiimo ɗo o natutuno otowal ɗim o natutuno otowal ka ɓen maɓɓe wonno e arde ɗon ngal ɗon hari no paani ko ɗum waɗi si otowal premier wal ngal sona ɗum harayno ko ɓen maɓɓe wonayno premier oto araygal ngal mais ngal ɗon ngal paani ka laawol waatiɓe tongiti kono ɓe foppu ɓe natutuno nder ga kamɓe paykoɓe foppu ɓe natutuno nder ga hari ɓe pija ka tande ɗo ƴettuɗo mo wo ƴettimo ka nder tande mon toon nayi ɗon ko hoggo haray mo naata e ka tande toon ko ma utta baafal hoggo ngon naata nder toon ko ma uddita baafal ngal o naata nder toon ko awtoje ɗen garata ɗon kaka ɓaw gamen ɗo juste garata madame jawo si o boom mon naatuno ko yalti o naatuno Allah nandi o naatuno na few noon tuma o ɗumanni na e vers 14h on par ce que otowal premier wal ngal koye 14h ari kono na fewndu on tuma ko ƴettede wo ko vers 15h 16h on ni o ƴetta ko fewndu on tuma min hattima boom mon on no wowi fijude ka tande ɗon mo wowi fijude ka nder hoggo nder ton koye mo wowi fijude ɗo o wawi yawde hay e nokku hay o jaɓata hay e goto jaɓa ƴettugol mo par ce que si ben makko no ɗo haray ko kanko e ben makko e jindiɗata si ben makko ala ɗo haray ko menen ɗiɗo jaɓata yawde hay e nokku ko ɗo fijata kanko e jagiraɓe makko to kamen ɗo do no heewi dal no heewi moƴƴa noon payle ɗen foppu koɗo kamen ɗo fottata on daari noon ka nder hoggo mon toon taw hara gayka no nder ton hara ukkike nder ton on anda ma e nder cabinet no woniri noon min andiri na ka nder hoggo ga bobo woniri paɗe ɗen min yiwno ne ñande jour samedire nden ɓe yalti ɗaɓɓitugol mo ɓe tappi taban foppu mottodiri ɓe yiwno paɗe ɗen ka burure na ne ñande ɓe yiwno paɗe makko ɗen ka burure paɗe bobon paɗe bobon ɓe yiwno ɗe ka burure nden ñande samedire nde ɓe ɗaɓɓiti ha e 22h 23h ɓe ɗaɓɓitude ɓe yaali wonoy ɗon ha e dimanche ɓe haldi joni yo ɓe juulu subakan tum ɓe yalta e dimanche ɗum koye dimansire nden ɓe juuli subakan tum kañum kadi ɓe yalti ɓe hayli kadi burure nden foppu ɓe yoyi kadi tuuba makko mbal ley ton ɓe jinni si tawno nun hara ko jinna ƴettunomo jinna ɓortatamo paɗoy koye kaka binde laawol ka travaux kuma yani dow travaux kuma yanoy ley ton tuuba mba yiyoya ley ton tawi cigarette kañum kadi no fiima takko ka tuuba mba woni ɗon la ilaha illallah muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam taslima mi sintiɗi jawona tana ɗum noon ko on ɗum signifie ko bandi ɗetti bobon haray ha ɗo de no tañƴina ko bandi par ce que min yiwno ƴakkoɓe gatoɓe lanni ƴakkoɓe gatoɓe no ƴakki gato liɗi e kumpetum ɗon kaydiri andi sa soodi gato ni a waɗi ka kaydi andi batte nebbal nan nanggay kaydiri ni kamɓe gonnuɓe mari ko ɓe waɗa o bobo peruɗo ɓe doola bobo penu mo heɓa layl duuɓi nayyi goɗɗo anda ellette hande min anda ko ɗum no waɗi hande min anda si hande min anda so boba men no wuure sino maayi min anda woyo nene si o doolama e si o doolaka min anda par ce que bobo mo heɓa lay duuɓi nayyi eppa laamu men ngu no duwa yimmade eppa ɓe suuɓe no soñƴi hey bobo ɓe doola bobo peru ɓe etta tuuba bobon eppa yo ɓe tuuba bobon Allah nandi ɓe etti tuuba bobon hay o jaɓata yuppude tuuba makko man sina e lootade woni maasi e soofude maasi mo beebude ko ɗum ɗum wona ɗum so ya ɓornimo ɗo bimbi ko janngo kadi hay janngo ha wattude tanda ɓortuɗamo wo ɓo jaɓata ɓortade o jaɓata solde paɗe makko ɗen sina ka natugol ka suudu so yalti kañum kadi mo wattade paɗe makko ɗo jaɓata ɓortade dal kono paɗe makko ɗen e tuuba mban foppu kaka burure men itti a tuuba man itta ɗum min yiiɗo woɓe yii ɗon cigarette par ce que min mi wawano ɗa ene milan ɗo o ŋaɓiɗa ko ono woni arano modi mon on yafoto question ji ɗi nani on yafoto ko e landodira e woni anden ko on to turiɗo fewti on tini bien kono woni arano mo acce waɗugol tedde morji ka émission arrêtez ça s'il vous plaît so wayi ɗum ɓe coupa e live on y a plus de 1100 personnes en ligne
Bien madame minni kono woni arano modi mon on o woynami woni aranonde hiɗo weldi e sina mon non mi tawali ɗo sina on ɗon hari o yehi ɓe tiggire o ɓe ɗiɗo me ɓe serti e ɓen ɗon ɗiɗo noon ɓe yahuno ɓe acci ɗo paykoye maɓɓe ko ngara noon heɓuno payku ngoru gotum ɗimmo on ɗon o yehi o acci ɗon bobo makkon ɗimmon kañum kadi heɓi payku ngoru gotum on noon kadi yehi acci ɗon bobo mum komin woni tammo ono heɓi njalo mi tawano ɗo debbo haye goto on heɓi njalo min on ka ɗo on ko goto mi heɓi oɗo bobo hari noon min kadi mi tiggama nokkugo modi am maayi mi tiggama ari mi ɓeyni to ɓiɓɓe tato jiwun gotum e worɓe ɗiɗo si modi am feƴƴini wonoy ɗon noon ha mi tiggita noon ka ɓeeɗo mi ɓeyni noon kun ɗo jiwun ka kun heɓata ɗon 3 ans goɗɗo ari ƴettimo naɓi min ganda wuuro maayi min ganda milando on yaafo ɗo on haɓida e goto toon ɗe ha mi haɓidali e goɗɗo de nani mi haɓida min on mi manditaki ko mi haɓide e goɗɗo mi haɓida hay e goto yaafe ɗon tañini kadi goto wona mone ko jooɗi ɗon kon ka dewgal mo hara mo anduɗon andi goɗɗo no wona mone dewgal magal hara anda ɗum ɗon e ɓerɗe fof ɗe mari ɗum ɗon kono mi landi goɗɗo wona mone dewgal mon ngal hara mo anduɗon hino jooɗi mone ko jomba ɗon kon ka hoɗo ɗon Allah na andi ɗum ɗon noon mi anda par ce que mi anda gundoji yimɓe ɓen si goɗɗo no monani lanka fe komi jooɗi ka dewgal ɗo kon ɗum ɗon mi anda yo Allah ɓay mi anda gundoji yimɓe ɓen ko jomba ɗon kadi iwɗon to ɓay modi mo feƴƴini woɓɓe innanno falta on jombugol ton hara on jaɓal hara on seytanu hakkude moɗon ton fayda ko modi am feƴƴini boyi fayda yaltuno fiyan kono fewndon tuma mi jaɓano mi yimmiɗo mi yehi ka mawɓe am ɓen Konakiri mi wonoy toon 5 ans simi arti ɗo tawi ko yaayi an kañum kadi nawni ɓay yaya no nawni ɓe ala jiwo joni ɓe ala ko dankoɓe ɓenni yomi ar ɓe ittimmi Konakiri ɓe addimmi ka Fulawaga fi dankagol yaayi am joni noon koye nder ɗum noon sabu hoy koye ari fi dewle ɗen ari minni joni a jarani miɗo yiltito Konakiri ɓay Allah waɗi sanson fuɗɗike arde joni yomi jooɗo mi deƴƴino ka mo Allah jillinmi arsike gange mum wo mi wonda yon noon hawrodiri noon ko ɓeeɗo Allah jilli arsike amen on tini ko waɗi siɗe landade piiji ɗin landagol ngol no moƴƴi ko landanto ɗen piiji ɗin ko par ce que waɗi laabi buy Konakiri tawata ko mo tijja waɗata ɗin ɗon piiji hara ko no wata arde hujja bom ma on ma hara no gasa ko aadenjo monaniɗo ma ni hara on tino jooɗi no monanima tum ɓaynandi mo kamɓe hara ɓe anda Allah ko goto o yii ɓe jooɗoɓe monanoma hara ko hoore a anda hande a anda janggo ɗum wasi meɗen landade no wawa wonirde noon de no wawi wonirde noon kono noon min on mi wadda mi haɓida e goɗɗo kono noon mi anda si goɗɗo no monanilam ma si goɗɗo monanakilam par ce que mi anda gundoji maɓɓe ɗi mi anda ko woni ka ɓerɗe maɓɓe Touba Bobo mbay o yiiti androit ko yiituɗon ɗon Touba Bobo on filmuno ɗum ɗon jogiti ɗon non min filmano ɗum noon on ɗetto tun tumbañi paɗe koye hotuɗon ka suudu ɗum ɗon sa laamu ngun no jogiti petel ka marché amen ka laamu ngun no jogiti paɗe ɗen e Touba Bobo ɓe jogiti ɗum ɗon to eyo mi lando halla landade on so humpodirno e laamu hum hara wona ɓe halfaɓe tun e quartier on ton ɗe ɗum on yewtuno ka gendarmerie gendarmerie kamen ga petel ka lelma kamen ga min yawno ɗon ɓe arno kamɓe kadi ko ɓen ɗon yaadi e Touba Bobo ko yiya kon ka burure paɗo e Bobo on feƴƴano noon sinaka ɗuma ɗon on yawno leluma centre ɓay leluma ko préfecture o yawno leluma ko préfecture ko ɗon tigi noon paɗoye Bobon e Touba Bobo woni ko ɓen ɗon tigi arani kadi paɗoye koye Touba Bobo en leluma ka préfecture ɗon de ɓen ɗon no jogiti Touba Bobon e paɗoye to ɓen ɗon ko on ɗum holluno kamɓe kadi ɓe wolala hay fus bas kay ɓen ni woy ɓe wadde enquête ɓe ndaara kono ha joni dow humpitaka taw nani ha joni min humpitaki taw Bobo amen enen no mi landon ka meɗem leluma taw tawi so ɓe wowi wujjugoye ɓiɓɓe ɓey gaade hari woowa hari woowa Allahu akbar awayo Allah noon kadi o wujjano ga Bobo go o wujjano ga mais ɗum ɗon heeɓi duuɓi 12 wo
woɓɓe ɓen no wiya woɓɓe ɓen no inna 13 woɓɓe no inna 12 o ɓe hettuno bobo on on noon kadi bobo yiitaka taw ha joni allahu akbar taw toroɗen allah yo allah humpitire no moƴƴiri ko waɗan nden émission on hara julɓe allah ɓen no suivde en no gasa si allah waɗa subhanahu wa taala no muyani hara bobo hunde waɗa alima no muuya ko hetten bobo on haray toroɗen ɗum allah ñande julɗe wotoroɗen allah kadi yo allah humpitire no moƴƴiri kono haray ka nder o émission mi wagato sonnaɓe fof surtout on kadi onon ɓe ka fulasoji toon ɗe on tini aray pigi ɗin ko wattangol hakkille minen hannde meɗen fottude satteneji moƴƴa ko tawata kon si mi yehi okkitigol nafakkaji ɗin yimɓe ɓen mbuy dogay men meɗen yiide noon ko won ɗon dogude kon ɓay ɗum ɗo ko misal ni sa yi bobo yi otowal dogi no hani ko doga ɓay so tawi woni o dogali yimɓe ɓen ara ƴetta pay koye yaada mum ɗum ɗo ko misal ni ɗum ɗo no hollani ɗum ɗo hoore mum hande menen si mi yehi leelu ma gollugol no wawi wonde koɓe fottata sattede par ce que ay boboɓe no joni no wujjede ton boboɓe no wujjede ton donc otowal argal wo waaje pay koye taɓe ɓaɗo otoje ɗen taɓe ɓaɗo kadi goɗɗo mo ɓe anda onon kadi nene ɓe wona kunɗu o bobo on heɓal taw duuɓi nayyi on ti on hana accitugol oɗo bobo o weddito kanko tun ton ka nder ton hana ɓiɗɗo debbo hay si nata o warana ɓiɗɗo debbo tun si woni tun ko debbo o hana accitirede ni ko hana ɗo aynitede ko gonga noon ko allah renata pigi ɗi fof kono enen kadi hiɗen delfi enen eneɓe hiɗen delfi moƴƴano hiɗen delfi ayyay ka fulaso ton hiɓe akkitira ko bobo ni ɓe nanga lawol yaadu makiti ɓe seppa hanka makiti ɓe arta kadi ɗum ɗon tun ko tan molanaɗo no so go ono fala dolde bo mango dole mo hora andali ɗum ɗon ko masibo molanango tawta sonnaɓe no hani accugol ɗin ɗo masiboji immolngol kadi onon nene ɓen to ma enen nene ɓe hiɗen delfi ko delfanɗen c'est à dire en accite pay koye en tambota ko pay koye juwoy koye bobo woy ɗo ko duwa ko ɓay si tawi woni ɓe bonnani en ɓe ko ene woni ko bonnana gorko kan si allah jaɓi o jombay joni goɗɗo ko heɓanamo ɓiɓɓe mais enen sonnajo ɗon hiɗen maapi hiɗen aani hiɗen soñji anditi hande nene bobo yo joɗade tun anda bomma naɓama wona noon bimbi immoɗa ya tawa silpu bomma no wallidirani paɗɗe no wallidirani anda ɗum feetinay nene bobo hi ko wattangol hakkille enen sonnaɓe change jikkuji men ɗin enten ɓiɓɓe men men si woni ha en heeɓi ɓiɓɓe en jiiɗi ɓiɓɓe ɓe mi toriti komi jeeƴat no julɗo jeejirte vraiment koye wawu koyen wawu tambitagol koye haray wedditaki e faƴɓen sen acci groupe wonɓe fiji goɗɗo no wawi ƴettude gon pay koye ya hara en andali ko masiboji noon allah ko seede toroɗen allah yo allah noon subhanahu wa taala on humputu en bobo no ɓuuri e moƴƴirde jamaji ɗi fof partage émission o ɓe anda hande hiɗon jooɗi leydu ma kono ɓerde mon nde no jiiɓiti ɓay so tawi woni a heeɓi bobo a andi hin bomma on ɗettama no silipu bobo on ittira enen nene joni hiɗen indi bobo o dolama bobo mo heɓali duuɓi nayyi bobo mo heɓali duuɓi nayyi no hulɓini no hawni très bien hayo heɓali 3 ans joni hino nene bobo ko woni e wadde ko min mi andama mais hande lagine fof woni nene goto woni baba goto ko partenaire ɓe amen ɓe ala ɗo humpitilan fi muran ɗum wondema haray bobo meɗen tonde ko halimatu ne très bien haray ka meɗen leeluma woni ko ɗetta bobo wujjama haray en fo meɗen toppitoɗen e julde nden sen juuli en toroto allah woni ka men to woni gaaɗe jonnen allah lanɗo subhanahu wa taala mayo kanko wawi jogiti en fo men koyen julɓe e ɓimum koyen halal kadi ɓimum kala e men julɗo o torano en allah yo allah humputo e waɗuɓe ɗum ɗo ɓen yo allah jontu en boboñe jam moƴƴere no gasa allah jonnita en allah humpita e no moƴƴiri par ce que nene bobo e bomum ko allah tun andi hay malayika no acci ɗum ɗon kamɓe ɓe ari ɓe ɗetti o bobo yo allah vraiment humpitire no moƴƴiri yo allah dandu e waɗi ɗo piiji kadi ka meɗen par ce que no wondi e masibo siko woɓɓe gon ton ɓe wata supportugol par ce que no hulɓini no hawni moƴƴano on nani joni haray ton anu pardon wota on amu fawe allah lanɗo subhanahu wa taala on antinay en haysi en mapaki pandi salli goɗen tun juulen rewen allah lanɗo subhanahu wa taala on toroɗen joman on yo humpitiɗe no moƴƴiri ko non woni ko jibini o bobo ko non radio bobo 9 mois walani ɗon ngata jibin ɗon o bobo kala ɗettuɗo o bobo si o andali onon kadi ko neneɓe o andali ko ngata muusi on han jibinɗon o bobo hiɗen huɗɗe yondani allah ɓay so tawi woni ko allah ɗettitani en mo hiɗen andi ko allah luuɓi en o ƴettitino ɗo wona ella noon kono ya nande bomma wujjama bomma dolama hino wondi e masibo
kono wata on amu sallige juulo rewon Allah yo Allah wala no humpito on bommo ngon no jam moƴƴere Allah humpita no moƴƴiri woni kamen ga woni tonde kala ko humputude en andindira si Allah moyi nani munye watton ko wowi do munyoro don fi Allah woti annabi toriyon fo ballal wallite men yandim do toriyon fo ballal yo Allah humpitire no moƴƴiri madam sallige juulon hikkinon julde nen yeso son salligi ki on juuli hara on amali todo don Allah yo Allah humpitire no moƴƴiri ko ono woni nene o bobo ko ono reedi o bobo ko ono firti o bobo ko ono ngata musi ko ono walani mayde fi hebugol o bobo be detti o bommo be nabi o bommo be doli o bommo yo Allah humpitire no moƴƴiri yo Allah hollu e wadbe ben dum do bay kambe kadi ko hebabe kambe kadi be mari nene be mari baba yo Allah wala no humpitire dum do no moƴƴiri no anini hanno anini kono ala ko wawde sina muñangal muñode watten ko woyi don en tori non julbe Allah be fof be partage en émission on dare sen hette bomme ngon nani Allah taw hara hunde wadali bobo si tay non kadi Allah no muyi tum en hette bomme ngon pigi di fof kudri Allah la fido ni wona gondimbe gondinen watten ko wowi don sali goden juule rewen Allah lando dem mo ballal dare stay woni en hette bomme ngon yo Allah burto en humpitide no moƴƴiri nani amin danko don bobobe hedditiɓɓen danke bobobe hedditiɓɓen wotan suttineɓe pigi ɗin fof kono wona jinduru bobo yaltata ka ɓawo hoɗo bobo ka nder hoɗo wonata wona ka ɓawo hoɗo ton toganeɓe ɗin ɗon few taɓe jaɓɓo otoje ɗen few o bi on tuma kam payle ɗen suusali payle ɗen bi on tuma samedije ɗen hara ɗo no laaɓi pusɓe woɓɓe accino argol hari ɗo non heewayno tef payle no do tef arbe sabbagol mawbe mo kono joni bi on tuma fayle den ala yarde ga e padu no hawni honno no be huli ka woni Allah nandi menen kadi nawel sirande fiyo bobo sabo bobo jabata haye goto haysimi yehi ko du ko amen ko wulla yonna nene yo men hoto nene me o artay nene o artay ha men arta do haysimi no miji wonde balde didi ma balde tati ko nyallal wona mi tawa mi hewtitido ko dum haani bi debbo si jomba menen men anda ko wiete wudino menen mamu nga men anda wuni no few menen hay men yehi haaju ka yimbe ka mawbe amen men ko men yaw men arta ka amen ko dum don haani ka sonnajo min ni joni do kanyon kadi o jabata feso jabata hayno imo hakkunde do a juude ma juude baabe makko yaata hayno hay kawtal be an gono do hibe innam e jaari an o jiwma do wawa joni defude bayo iwata takkoma min nasi Allah jabi hay simi no defude hara ko menen ni do jododi do jullunto sokuno oh là là musidɓe wono wonɓe sibude assistance humanitaire d'urgence min toroto men jeejawno julɗo jojirte haray ko en jonnidir juuɗe ɗe yurmodire en wawe wallitade onene bobo ɗo hetta bom makko on toroɗen Allah wala subhanahu wa taala o en fo meɗen koyen julɓe koyen ɓiɓɓe julɓe kadi musidɓe juɗidiren juuɗe wallidiren humpodiren daren se wawa humpi wallitade onene bobo sabuna onene bobo no maapi andite musidɓe ya nande tum bobo maɗa no ɗettaka maɗa nde ñande aɗanotako aɗanota ko haray sonjaji ɗin tana wo ala wona noon fi nana inde bobo ma ɗetta ɗon a hiiri paregoyɗa a hiiri tuba bakko manɗa e nene bobo ɓiɗɗo ɓe ɓiɓɓe rewɓe no sonji ɓe ɓiɓɓe rewɓe no sonji musidɓe ɓe ɓiɓɓe rewɓe no sonji kori ɓe ɓiɓɓe rewɓe no sonji eppa menen sonnajo menen sonji eppa debbo jombeteɗo no sonji eppa debbo heɓowo ɓiɗɗo no sonji musidɓe eppa ngu laamu no hani waltagol ɓe sonnaɓe eppa sonnajo wonɗo lagini no sonji musidɓe a jiroto hande heɓa bobo sina sinama ngatuma ngati ɓiɓɓe ma ɓen hibbuma ndiya wulɗan fi gorko modi ma ko yo piye o raɗoma sabu debbo sinano modi ma kadi sunnuma raɗima piwma fi debbo iya kadi goɗɗo no iwa ko iwi ara ƴetta bomma wujjamo naɓa fiya wonuma piiɗo enene gotoɓe am ɓen mi torike julɓe Allah wonɓe langi sifude ɓen fof yen jondidir juuɗe wawen e dargo se hitay ko bobo majju ko kabe dem leluma ɗon ko go deuxième man kadi laamu ngun l'autorité guinéenne nous vous demandons de se lever pour nous aider hande piiji kawa segino wadde ka meɗen lagine sidi haɗa kadi jaalato ka meɗen yo musidɓe meɗen andi laamu ngun no lontina e nder préfecture ji ɗi fo e sous préfecture ji ɗin kono min andina yo hunde wotere ya beaucoup de manquement piiji buyno manki ko tawata si laamu ngun immaki walliti sonna ɓen ɓe mapoto ɓe sonjoto laamu ngun yo immo wallito sonna ɓen hande association ji no woodi wondi tambitade sonna ɓen kono mi andina yo hunde wotere si tawi woni laamu ngun waɗali sariyaji hanɗi waɗede ɗi anda ko seede sonjaji ɗi luttay tum surtout ɗon ka fulasoji men
no gasa koye Conakry si sonnajo dow laamu toon no haalede peyde paayi feƴƴa kono ka fulasoji ɓen ko teddugal e laamu ngun ko teddugal e hoore ɓen ko teddugal e won nana e ɓen haray ko anndi ngollo ñanen menen kamen lagine ɗo joni ka fulasoji ñande ɓe sonnaki no doola sonna ɓen no doola ko teddugal e julɓe Allah ɓen nani ka sartiji wallidiren ka sartiji o constitution men si tawi woni constitution men on hiɗo wawi ɓeydutugo sariyaji ɗin kala debbo kala gorko doluɗo sonnajo andi c'est à dire y a des soucis qui se passent dans les choses qu'en fait so yi gorko no dolde hande sonnajo janggo doola sonnajo ko ɓay mo andi hande so dooli sonnajo on o yahay ka sariya o waɗa jonte ɗiɗi ma lewru ma yunnane ɓe accitamo si mo anduno sa dooli sonnajo ɓe kupa e jungo ma ngon ma ɓe kupa koyngal ngal ma mort par pendaison piji gon to ngaccayno kono hande ka meɗen hay ɓe guureji men no mari probléme famille ji men no mari probléme famille ji men no mari probléme on tini bien comme il là celle-là a été retrouvée je viens de recevoir une vidéo ici maintenant mais nanali pardon qui a été retrouvé où madame on a windu ɓe ɗo innu ɗon celle-là a été retrouvé wombo jonni on vidéo windanelan ɗo mi nanali madame onon o windi ɗo j'ai vu quelqu'un écrit sur les commentaires que quelqu'un a retrouvé qui madame onon accuɓe ɓe winduɓe o commentaire ɗo windanela mi nanali innu ɗon ho hendike vidéo hombo ini bobo yitama honto surtout arrêtez de blaguer avec les commentaires s'il vous plaît nous sommes dans le sérieux hein bien addanelan ko homɓe windi ɗo o commentaire ɗo Salma mo Aliou Bayni 7 celle-là donc ngo fanno indi a été retrouvé je viens de recevoir une vidéo ici maintenant madame Salma mi nanali vidéo hombo retrouve ɗon j'ai pas compris madame bobo o yitaka menen ko men humpiti ko nde ko nene bobo noon mi wondi e mum ko ɓoggol ɗo ka nene bobo humpitike bommon o min humpitaki bobo amen on nde tam bien ko ɓay goɗɗo windiɗo joni wondema kanko o hendike vidéo mi anda hon ɗum vidéo go no lansa ɗo e ɗe balle ɗo debbo go kañum kadi mo takko ka amen ga bobo mum on no wippa jon kadi mo wondi e nene makko ɓe wippimo debbo on komo dongel teneri ka ɓe wiyata dongel teneri ɗo jon noon wo goɗɗo noddi debbo on téléphone yo aran collier hum wo himo jonna collier hum debbo noon ari no yaltide ɓiɗɗo mum on ɓe ari noon ɓe wippi bobon ka ɓe ɗumanni ɗon ka o yaltidi ɗon e bobo makko tawi mo bambi goɗɗo mo yaltidi e intérêt makko nden ɓe wippi noon intérêt nden ɓe dogidi e mum kono ɓen ɗon ɓe nangano a waɗi piiji hawnike honno ka meɗen ko mboynimo yo yankoli ɓen noon ɓe nangunoɓe ka ɓe wiyata kasa ɗon ɗum noon ka meɗen leeluma ton ko leeluma ga kañum kadi ɓen noon kadi ko kawtal ɓe amen ene ɓen ɗon noon ɓe nangi ɓen ɗon harayna kamɓe wujji bommon on kadi ɓe nangi ɓen ɗon on mais andi tun ɗum ukkoniri joni ɓe wiide wo ko ɓen bobo on arani bobo mum on ɗo kan wawi no laaɓude wo ko si debbo on irritike inni hi ko gonga makko gonga gorkon ko bobo makko kono ɓe nangi ɓeeɗa ɓe acciti debbo ɓe jonnitimo bobo makko ɓe inni yo yaw wontuma tuma ɓe noddi mo wo aray kan ɗo ɓen sukaɓe ɗiɗo no ka police peta leelu ma ɗo e on faala inde aɗi nene bobo no tawti min oye min naalde nene bobon no tawti par ce que nene bobon ko noddaɗo téléphone himo jonnana collier hum yo aran o tawi noon jakka ko fenande ko bandi ɓe ari tum ɓe himo bambi bobo makko himo jogiti intérêt makko nde ɓe ari tun ɓe pooɗoniri intérêt makko nden ɓe wippi intérêt makko nden ɓe yaadi e mum joni noon himo bambi Allah waɗi o wutti faaɓe ɓe noddi laamu ngun ɓe noddiniri Allah waɗi ɓe hendoyimo ka ɓe wiyata kasa ɗon ɓe hetti bobo ɓe hetti bobo ɓe hetti bobo
ɗum kadi ko bobo hun jiw on noon kadi ko jiwo ka on ɗo ɓe nangaɓe ɓen hiɓe ka kaso leelu ma ɗo ɓen ɗon woɓe inni wo ko ɓen ɗo woni ben bobo on ɗo goɗɗo anda joni awa madame nenejo amata se gayni ɗo joni ɓayleere waggu to yoni haray salligue juulo rewon Allah toroɗon Allah yo Allah humpitiron bombo ngo no moƴƴiri no gasa ɓayen humponiri julɓe Allah ɓen no suivude julɓe Allah ɓen no wondi e annuyeji moƴƴi no gasa ray saabu on ariɗo hettide bommen on nani wota on amu nani pigi ɗin fof ko saabu nani haray muñodiren yafodiren anditen kadi pigi ɗin fof ko dokkal Allah ko muyɗe Allah waɗi ɗum yo neneyam salligo e juulon kisan lamdoɗon toroɗon Allah hara on amali few no gasa Allah humpitira e on bobo no moƴƴiri na fayintingoto en amu kadi dankoɗen bobo ɓen na haray ha mali few pay surtout pay koye joyi koy ɗo no holli hay bobo jiwo mo heɓali duuɓi tati say woni kamɓe ɓe wawi ɗettugo ɓe itta ɓe sonja o bobo ɗo mummunte Allah awa noon tuma ɓanti hoore taynaɓe o andi o anda hay goto e maɓɓe oyo nene goɗɗo anda konnum ɓe waɗata o ko Allah olanno wallirno moƴƴiri gonɗine nene an nani watten ka wowi ɗo muñono en Allah wlano subhanahu wa taala o yo Allah humpitire no moƴƴiri yo Allah dando e waɗiɗo masiboji ka meɗen hen no eppa eɗenen sonnajo ɗen maapi eppa debbo laguiɗe no soñji honno ɗo ko ha ɗo oɗo siko haningol yimɓe ullingol yimɓe wawi ɗum no yo accirni tun non wartirana men bobo oyo dey eppa hande ɗo mari taƴi reedu kam on honno men ɗo ɗo oyo yo Allah humpitire no moƴƴiri eppa ɓe yimɓe no suusi reedu ɓe ara ɓe ɓadoma ma ɓe wona mon e dewgal ma ngal ma ɓe wona mon e ko heɓata ko ɓe ara ɓe ɗetta bobo ma ɓe doga ɓe yaada e mum eppa yimɓe ɓe ngala wulde Allah hande Allahu akbar ko muññagol dogunene nani muññe watton ko woyi ɗo yo Allah humpitire no moƴƴiri julɓe Allah ɓe fof no tora ballal mo beyo partage émission on daare sen hetta yo bobo men yo Allah humpitire no moƴƴiri nani no gasa Allah jonitira en o bobo kadi ka meɗen ga en anda no gasa ara ko min Mariam tigi wawata gasa fottude ñande gore goɗɗo joytiɗo o bobo he haray nde ñande kadi en ala kambude ɓay waɗen buuɗe Allah ɗe yo Allah humpitire tun no moƴƴiri yo Allah jonitu en bobo ñe jam moƴƴere ɓay o ko mummunti Allah ni yo dey mummunti Allah ɓe letti ɗum Allahu akbar eppa ɗum ɗo no yurmi honno muññe dogu nene ɓay ko nene ɓe ñande juuluɗo wo so rewi Allah wala no saliji ki on juuli to ngamu hibbugol ndiyam so defi kadi ɗetton ɗon beru ko bobo ñamayno ko ngokkoron bobo woy koye ɓe ñama Allah humpitira e no moƴƴiri nani yo Allah humpitire no moƴƴiri yo Allah wlanno okkoren kadi ko wuuri barki na hara on ɓittinali hoore mo hara on son jaaji kadi pandi faw e Allah tagaɗo ngo duwa wonde gonɗinno na kala ko heɓi on tigi o yondinano Allah wanda ko Allah woni ko muyɗi ɗo piiji fof kala ko yuɗe waɗi ande ko Allah wlando subhanahu wa taala o neneɓe gono heɓude bobo yeƴƴitotako ma ɓe heɓa ɓe acca noon ɓe feƴƴinama ɗum bobo on kadi yilto nde ñande piini fof ko muyɗi Allah oh là là, elle est partie. Moi, mes idées sont finies. Il n'y a pas de souci. Ce qui est important est que j'ai échangé avec la maman de l'enfant. Oh là là, ça fait tellement pitié de voir des situations pareilles dans nos villages. J'invite l'État guinéen de prendre aussi beaucoup de mesures pour lutter contre les violences faites aux femmes et filles. Parce que franchement, la femme guinéenne, elle souffre énormément. La femme guinéenne, elle est traumatisée. La femme guinéenne, elle est séquestrée. La femme guinéenne est maltraitée, que ce soit dans les foyers, dans les familles, et tu n'oses pas dénoncer. Toi-même, d'abord, les garçons vont te détester. Pourtant, c'est des réalités qui se passent à longueur de journée dans nos familles. No anyana mo nyamete, anyana mo dépense, anyana mo jiggol. Bugitomo. Ya tambito goddo ka sare, ça fait partie des violences conjugales gidin kan der dewle men hande no wodi ko lannata musibbe. Et quand toi tu parles, be wada ma étiquette. Et pourtant sonna be no sonji. Kono se ndari kadi e wattani hila,
en tawa sonnaaɓe no soñji kono ko sonnaaɓe ɗimmo e men woni soñjude woɓɓe kono ton ɓay hannde so a yi debbo ɗo soñjo e dow ko debbo ko ka yaasi woni mo soñjude mi annda si ɗo faltaade ɗum ko goo ɗimmel ngel kadi a yiyay gorko jombuɗo ba dewga sunna e farilla o ñammintama o holtintama kono wara on doola ma ka baldi ɗum kadi ko doodugol ko genre de violence goo kadi no musidɓe ma ɗum a yiyay nene goto ma no sama e ma bonna wudere ma futuno en sa haali jamaki ɗi inna hiɗa ɗuuɗi haala ko ɗum min mi wiyata joni lam waɗa ɗi émission ji par ce que si mi haali j'ai tellement des preuves là dessus tawata si mi haali adnallan fo dimbodiray ɗo e ɗum c'est pourquoi je parle pas trop je me méfie la jokki golleji an kono mi andinay tu yimɓe ɓen julɓe ɓen hunde wotere ñande fini weeti wo sonna ɓenno doole de musidɓe si allah kadi doolaɗo on ayi ni hiɗa uttude hunduko ma kodde noon sa ɓengure ma nden añama ɓe adama ɓe waɗama yiite mais ronki musidɓe mais ronki laamu ngu yo walla au lieu de c'est à dire écoutez en fait il y a tellement de tribunaux il y a tellement de juges il y a tellement de je sais même pas comment le dire d'accord ɓen ɗon fof modi si jijanayi men fiiɓe ɗo minen joni komin faala kala sunnuɗo kala anduɗo ndaare hande peeji gono toon ɗi piiji accino sa dooli dibbo ko sa condamné à mort ma ɗum mort par pendaison andi accay par exemple ka meɗen mamum ɗo kono andi hande gandal ngal tellement que mondialisation on waɗi c'est les femmes qui souffrent quand toi tu parles de ça on peut même t'arrêter pour dire que il a dépassé loi on quoi alors que quand même mamum sen ɗettiwa misal yontere nen wallahi billahi yontere nen ka meɗen mamum feɗɗatara sonnaɓe tato delaka ma nayo komi jooɗi ɗo ni lan andi sonnaɓe dolaɓe ka yontere ɗo ɓurtato hiɗon faltade jonnon musidɓe par exemple sen ɗetti misal ka meɗen mamum si sonnajo dolama hande ɓe pandimo ka public janggo goɗɗo goo dolete ɓe watta mais c'est pas comme ça je sais pas la raison pour laquelle les femmes souffrent énormément la femme guinéenne elle souffre la femme guinéenne elle est traumatisée la femme guinéenne elle est vraiment fatiguée stressée c'est la femme guinéenne sonnaɓe lagine no soñji notamment ɓe ka fulasoji men minen ka fulasoji ga si sonnajo doolama moɓɓe ñinna wonayo haale ɓe fankina ha laamu ngun ɓe nanayo goɗɗo haalu ɓe yaa ɓe yana e laamu ngun ɓe nawata on haalu walle men ko ɓe ngureji wote ni ɓen kadi jaɓana ɓe ɗum ɓe nunna ɗum ɓe acca ɗon ko mbo perdi ko jiwo doolaɗo e heɓuɗo jiwo ko hejiti ko mapaki hi sina ɗum paykum ara ɗetta ɓiɗɗo goɗɗo doola mo hara susta haalugol modi ɗiɗo pigi no do hakkude kamen lagine il faut que ça arrête il faut que ça s'arrête c'est-à-dire himɓe ɓe no soñji hande good afternoon how are you I am fine and you I am fine thank you bien donc musidɓe ko andi gonɗon sonnaɓen no soñji ndaare wona kunɗo bobo marɗo duuɓi tati pet bobo mari ɓe ɗetta o bobo o ɓe naɓa ka burure kono ya Allah laaɓal musidɓe Allah ngo ga sakkoɗano yo Allah hokkore balɗe cellal billan tangini yanta ko pellet kala tagaɗo arɗo ka hoore leydi ɗo yoni salli gotoɗo ƴuula rewa Allah waɗa ko moƴƴi hara wona luttugo waɗugol ko boni etta ɓiɗɗo goɗɗo yaa doola bobo penu fiya heɓu on ɗum a yigitino janggo a mayay andite hande wuri seeɗa e maya e poma musidɓe kono ɓayonene bobo ɗo ko julɗo ɓimum ko halal ɓimum ɓiɗɗo julɗo ko yeli wo yaara wa kural yo salligo o juula o rewa Allah o toro Allah ballal yo Allah humputu bo makko yo Allah humpitire mo no moƴƴiri enen kadi nene ɓe heddiɓe fof wota en aamu wallidiren jonidiren juuɗe salligoɗen juule rewen Allah toroɗen Allah yo Allah wallu en humpitoɗen o bobo no ɓuuri e moƴƴude masa ñande ko waɗamo ɓema no jooɗi e oto ma e kadi four aren tawen o bobo no jooɗi Allah dongo ga sakkoɗano musidɓe yo Allah humpitire no moƴƴiri Allah mittoɗo kanko wa jogiti haray meɗen weltani kala musidɗo wonɗo suivude assistance humanitaire d'urgence meɗen salminiɓe meɗen weltaniɓe moƴƴa haray meɗen inni on sani moɗon ko tooli haray ɓe gana ɓeɗon honto ɓe woni ils n'ont qu'à venir il y a pas de courant mais ils peuvent venir
Vous allez m'excuser, je suis en train de réceptionner aussi d'autres personnes au bureau. Je vais tourner l'écran. Njara. Haifi. Kombe. Today me a bobo me loka very good direct. No haifi. Comment va la publication? C'est fané men kono do woni. Dum ko pujun tungol seeda. Bon hande kadi nebata ko bawli nangi yaajo tunno hande kadi. Yaaji tunno ko yori ke wala ambo. Tek do yori ke. Après on dum non hindi to yini. Hindi ya wendo ni. Pai go bi ada mo ida ya ta pus. Ko ni woni ha ka wondo. Medical atandruga. Vedo manaki da bi na kan la solution. En yonno bawe ka laptan ko honno benno indi fi o bobo do be i bay ko windu don kon kam yi kon do windi ka Facebook wade len ci paso siwaat kadi ko den ko la dan minni bay mi ka Facebook ko windu don kon inno don o yey ka laptan be rejeti yon ka ko do windu don bien ko dum dobbe holli yon ko be ni ko fejjo ko be ko reje bobo na gotu be na be rejeti bobo don andi pigidin hino hulbini mo be men no doit hebugo prise de conscience tonye mo ya taga do doit ka wonde tonyo c'est pas bien mimi publication yi do windi wondema be rejeti bobo kalaptan et pourtant ils n'ont pas de résultats bon kalaptan ba mimi no di directeur adjoint à hôpital on faltige mi no dibe minni mi hika Facebook yido rejeti bobo ma pido songido tay na go nga fe parce que laptan si rejeti bobo be wata jon golo nyamete ko bobo nyamta ko nga o yi ara tonye wadi e ma pi ko gon kono halen ko duwa ko sa sentoni be alla yida tonye mo ya ko musi e men woni kala tanni ko non be men woni kala tanni ko en haalo fi alla ko duwa kon ka bien bobon ko malnutri woyi ko beni kon fi bobon ka bobon ko malnutri kana dum be nyon kala tan hein jonnon ko no beni fi bobon e do fo men fe ya kona ke do kambe be ma solution fe ji dum don ko fo be fe ji na ne ya kona ke ne uti ton mo kasa wa wai e bu de le kin ne tay mo ngala non ka de na ya re non ka de ai bimbi do mi ti ke ka de mes ka ni da inti mi ko she mo e ba ki ni a ko le fo solution e bo no go bo la de to kambe ga de ma solution fe ji dum ame bo wa non ka de ko non ka de Hadjara, il y a la photo, maman, ça, docteur Karamba, rapidement là, parce que l'enfant la souffre énormément, mais on n'a pas de solution, parce que, oh, prise en charge de Mianda, vraiment, vraiment. Ouais. Un coup, bébé. Ok, on va aller lire les donc. Fanku nene, fanki nene, fanku non, fanku nene. Why? Fanku nene, fanku. Anka washap. Yeah, wayo nene. Menengi ngole abdo no mi anda ko sti banda ko man va sauver l'enfant là.